Owacho singo mar jiwo dongruok mar kembe kaka yorno mar konyo loso thuolo mag tije ne rowere ma pacho ka. Kaka ripota marwa Millicent Adhiambo leronwa magino owacho e kinde mane jatend piny William Ruto osidha yanga dag loso mwandu mong'ere ni EPZ e kaunti ma Kirinyaga. Jatend piny Kenya William Ruto kawuono onyono odiochienge mar ang'wen kod limbe mare masawa mar Kenya kotene kod jalupne kaachiel kod jotelo mamoko. Kane giloso e kinde mane gisidho ayanga dag loso mwandu e gweng' ma Sagana e kaunti ma Kirinyaga, jotelogo osingo mar neno ni gijiwo dongruok mag kembe mondo rowere ma pacho ka owe chandore ne thuolo mag tije. Project tumekuwa pale na rais ya County Industrial and Aggregation Park na EPZ. Mimi nimefurahi sana kwa sababu hiyo mradi ikiisha hao watoto wetu wote watapata kazi pale na tunafurahi sana. Hiyo special economic zone na export processing zone kwa Athi River, sasa tunalete moja yao ikuje hapa Sagana. Kabla ya Disemba mimi nitafika hapa kuja kuifungua rasmi ndio tuanze kupanga ajira ya hawa vijana. Ruto bende osingo mar tiyo kanyakla kod bengi mar Africa Development e chwalo omenda mar jiwo pith rech e alworano. Nyinyi ndio muna supply sehemu kubwa ya Kenya na ile fingerlings ya mambo ya samaki Kenya mzima, lakini haijapatikana mpango mzuri. Leo mimi nimefika hapa kuwaambia hivi, serikali ya Kenya sasa tutapanga na Africa Development Bank tuwapatie pesa ya kutosha. Ile fingerlings munazalisha hapa 1,000,000 tunataka kufikia mwaka ujao. Jatend piny bende oyango ni sirikal omedo omenda mag siro somo e mbalariany nyaka siling bilion 52 mondo jopuonjre duto nyaka mawuok e anyuola mochando oyud thuolo mag somo. Tumeongeza pesa ya watoto wetu wa university. Tumeweka bilioni 52 kwa Higher Education Loans Board. Ile karatasi mzazi akipata hata kama ni ya shilingi 1,300, mimi nataka nimwambie mzazi, hiyo 1,300 sio ya wewe kulipa, italipwa 90% na serikali ya Kenya, kwa sababu tunataka kila mtoto wa Kenya, hasa wale wa kutoka jamii wa chini, pia wapate nafasi ya kusoma katika university. E kinde no bende jatend migao manyien mochung' ne mwandu manie bwo lowo Alias Sanjoho kod mochung' ne ohala Salem Mvurya ma bende ne owuotho kod jatend piny Kenya kawuono ne otiyo kod thuolono mar singo chopo kare chenro mag dongruok ma winjore gi chwal ne jopiny. Mimi nimekuja hapa, nimeangalia mradi wa ufugaji wa samaki. Amenambia baada ya miezi 2 nataka aje aone umekamilika. Na mimi hapa nihakikishe mradi wa samaki umefanya nini? Ndio vijana wapate nini? Ajira. Si namna hiyo? Agizo ya kwanza ni kuhakikisha ile kiwanda ya pale Sagana itafanya kazi. Agizo ya pili ni kuhakikisha EPZ itafanya kazi na kuajiri vijana zaidi ya 3,000 wakati mjengo unaendelea. Wale wakulima wa tomato, wakulima wa makadamia, tutakuja fanya mkutano tuwapange vizuri ili mjipange na biashara ya EPZ. Magi biro ndalo ariyo kende tok jotend migepe 19 manyien chamo muma mar chako tich. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Don bura ma Kenya Kwanza otieko kata riwruok mar Kenya Kwanza otieko higni 2 nyaka